Mabuyani, munjani? Salibonani lonke mule eZimbabwe, ngiyalamukela njalo kwenye i-episode elangeni lanamuhla. Ithi ngitsho okuphakathi kwenhliziyo yami ngoba kunzima, kuyasinda. Hayi macho, please post for me indaba yami. Ngazwa indaba owayibhalayo recently yokuthwala, ngathi lami ngibuyele yami. Impilo inzima, sihlangana lokuningi, kodwa angizange ngacabanga ukuthi one day ngizobhala ongibalwa ebantwini abathweleyo. I am a man, ngileminyaka engu-45, unkosikazi una-37. Ngakhula ngingumuntu owayesuthiseka ngengangilakho, noma izinto zazingahlangani. Ngangibonga inkosi ngakhonokho okuncane owayengipha khona. Inkinga yaqala sengilomfazi. Ngahlangana sizamuthi ngisithabile erenkini yamabhasi ngithengisa i-airtime lezwitsi. Ngamcela amanamba wangipha. Saqala ukuxoxa, ngamkhombisa wavuma. Kwase kumnandi emathandweni loSithabile until waze wabuya sahlala sonke. uSithabile ngumuntu owayethanda izinto. Mina ngangivuka ngisiyathengisa, kodwa yena wayesala endlini. Wayethanda impilo ye-social media kakhulu, elungisela ama-influencers aku-social media. Uyasazi lawe isimo salapha ekhaya ukuthi sinzima. Imali iyahlupha ukuthola. Saqalisa ukuba lama-conflicts ngendaba yemali. Wayethanda izinto ezibizayo. Ngapha wayefuna ukuhlala ele-data ukubuka ama-influencers akhe. Iqiniso yikuthi kwakungasela mthabo endlini. Imali yayisithi ingaswelakala, sasithethisana kakhulu, umakhelwane beze bengenele. Ngenxa yokuthi ngangimthanda umfazi wami, ngangingaboni impilo yokuphila ngingelaye. Kwakulomunye ubhuti waseMalawi engangithengisa laye i-airtime. One day sixoxa, wangitshela wathi ukhulu wakhe uyinyanga enkulu. Nguye owamsizayo ukuthi izinto zakhe zihambe. For sure izinto zakhe zazithengwa, lowo mfana wayethengisa. Njengomuntu owayesuthiseka ngalakho, ngangisithi inhlanhla ziyachiyana. Kwelinye ilanga saxoxa njalo ngendaba kakhulu wakhe lowo osizayo abantu. Ngathi ngcono ngihambe ngiyesizwa lami, kodwa mina ngangisithi ngizosizwa ngithole umsebenzi, ngisebenze ngigcine umfazi wami. Into eyayingihlupha yikuthi umfazi wayesithi asingeke sibe labantwana isimo sinje. Ngangizitshela ukuthi ngingasebenza ngizuze umsebenzi, umfazi wami sezongenzela abantwana. Ngabuthanisa imali yebhasi eyokuya eMalawi. Sahamba safika sathola kulabantu abaningi, lamanye ama-influencers awelizweni lethu. Kwangimangalisa. Ngahle ngazi ukuthi ukhulu lo uyasiza. After some days ngangena lami ukuthi ngisizwe. Kwakufunakala imali yamadali, mina ngangingelayo. Ngakhuluma inkinga zami zonke kukhulu. Wahleka wathi konke kulungile, uzongisiza. Wangibuza wathi ufuna imali eningi. Ngathi yebo khulu. Wangitshela ukuthi usuka lapha izinto zakho zizohamba kahle, uzoba nemali eningi. Ngajabula kakhulu. Wangipha into, isaphondo lwenyamazana o inkomo, ithandelwe ngama-beads ayi-red le-black, but into leyi iyaphefumula. Wathi uyigcine kahle, wayifaka phakathi kodiyo, wathela igazi lenkukhu phakathi ukuthi udiyo lolwana wathela igazi lenkukhu phakathi ukuthi uphondo lolwana lube manzi. Ukhulu wathi mangifuna imali or something ngiyacela ongikhulumele kuphondo lolwana bese ngibisela phakathi kodiyo lolwana. Ngaphenduka ngapha ngafihla izinto zami engangize lazo ngisuka eMalawi. First day ngathi ngifuna $100, ngabona nansi $100, ngajabula. Second day ngabiza $500, ngabona nansi. Ngajabula, umfazi laye wajabula. Once again
umthabo wawusukhona endlini. Ngasuka lapho esasihlala khona sadinga enye indawo engcono. Kwelinye ilanga ngakhulumela ukuthi ngifuna imali. Imali ayiphumanga. Ngakhangela phakathi kodiyo ngisithi mhlawumbe iphakathi, ngabona akula lutho kanye legazi akula. Langa lelo ngaphupha ukhulu weMalawi esithi sokuyisikhathi sokuthi udiyo solufuna igazi. Ngavuma ebuthongweni. Kusasa kwakhona ngavuka ngibona imali leyana engangiyicele that day isikhona. Khonokho ngareceive ifoni kuthiwa umama wami kasekho. Ngakhala ngazubuhlungu kodwa ngangikwazi ukuthi igazi eliphakathi kodiyo ngelika mama wami. Sahlala iminyaka eyi2 udiyo lwaphela futhi igazi again. Ngaphupha ukhulu esithi udiyo solufuna igazi. Ngavuma. The following day ngathola imali eningi. Amafoni aqalisa ukungena. Ubaba wayesetshonile. Yikho engabona khona ukuthi lo yiwo umuthi obulalayo. Igazi lama parents ami yilo elaliphakathi kodiyo. Ngahamba eMalawi ngifuna ukuzwisisisa ngezahlakalo lezo engangihlangana lazo. Ukhulu wathi udiyo lufanele ukuhlala legazi, yikho ukuthi umuthi usebenze. Njalo yikho ukuthi uphondo lungilethele imali. I wish ngabe wangitshela ngelanga lelo owangipha khona lowo muthi. Umfazi wami wayengakwazi ukuthi imali ngiyithatha ngaphi. Yena okwakhe kwakumhambela kahle. Wayesenza abathi ngamavlog eseDubai, Paris, Cape Town, indawo eziningi. Wayethenga ama-designer bags lezicathulo ezibizayo. Wazitshintsha umzimba wakhe waba yellow bone. Yo, kunzima. Into eyangizwisa kakhulu ubuhlungu yikuthi despite having everything wayengasafuni ukungizalela abantwana. Wayesithi kuzamphambanisa ibody shape yakhe. Wayesithi let's wait ngize ngibe ne40. Wayengabuzi ukuthi imali ngiyithatha ngaphi, so lami angimtshelanga. Kwathi kwelinye ilanga angazi ukuthi wayedingani ku-wardrobe, wahlangana lo diyo lolwana. Wabamba wakhipha uphondo lolwana. Ukhulu wayethe udiyo alufanelanga lubanjwe ngomunye umuntu. Ngathi ngiphenduka ngamthola uSithabile engakhangeleki kabili. Wayegxoza indenda. Eseyisigoga, amazinyo esephumele phandle. Ikhanda selitshekele eceleni. Ukhulu wabuya ebuthongweni wathi akulanto ongayenza, sezahlala enjalo. Ngikhuluma ngihlala la endlini khona uyesabisa. Ngagcina sengimfaka kwenye iroom yakhe yedwa. Imali ngilayo, lezi mota, kodwa for what? Angila mntwana. Kuyafana lokuthi angisela mfazi, kunzima. Umfazi engangimthanda kakhulu ngenxa yokufuna ukumjabulisa, ngahamba ngayathwala. Kungcono ukudubeka ule peace of mind ngoba imali ayithengi ipeace of mind. Ngabe ngasuthiseka ngokuthengisa i-airtime kodwa ungabe akasasebenzi. Yo kunzima bafethu, kunzima. Hayi, yindaba engibiyelayo elangeni lanamhla esuka kubhuti wethu uthi yena wathwala ngenxa yomfazi. Okay, yo bafazi asuthisekeni bakithi, asuthisekeni ngesikuphiwayo ngabo baba bethu ezindlini. Khathesi khayelani isimo esesingusithabile. USithabile seyisigoga, konke lokhana kwama-designer lama-vlogs akusekho. Ngiyabona sephonguba ngumuntu nje ngendaba yemali. Lola ubhuti uthi kasela peace of mind ngendaba yemali yona leyo kuthwala. Imali yokuthwala ayilunganga bafethu, ayilunganga. Asifundeni ukuzisebenzela ngezandla zethu. Siyekele ukuthanda imali le ama-instant money, imali lezi ezibuyayo fast. Asifundeni ukuzisebenzela ngezandla zethu. Sikhuleke kuNkulunkulu ukuthi hayi bengicela limvulele
khonapho uthengisa i-airtime lezi uNkulunkulu uyakuzwa, uyakusiza, uyakuvulela. Okay, ngiyabonga mule Zimbabwe, ndabonga kwazho. Bengicela li-subscribe, li-comment, like and share. Sizohlangana kwenye i-episode njalo.